No standibo kota la sala melo meta costa pino sta landewa kostika shala la melimo taliba henote costa tangarize n'abantu bishimiye intambara bishimiye ko ibintu zakomera zadoge bizagukomerana ariko abanyagihugu n'abantu batandukanye bembanze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami no tago bizabageraho ziri kureba abantu ndetse ziri guhitana n'abantu ese dushobora gusenga izi ntambara zigahagarara cyangwa zigacogora cyangwa gusenga kwacu kwakora iki muri iki gihe bimeze gutya turabitandukanye Imana ije kubarengera mu izina rya Yesu cyabaye cyo gihe cyo gusubizwa gakondo yanyu muri Kongo bo iki gihe ntabwo ni igihe cyo kugira ngo Imana yongere itwibutse icyo dusabwa kurusha icyo dushaka ndavuga bene wanyu babujijwe igihugu babujijwe uburenganzira mu gihugu cyabo bari kurwanya igihugu cyabo kugira ngo basubizwe uburenganzira bwabo hamwe no gusenga muri gusenga Imana yabaye cyagiye kugira ngo Imana hari uyu munsi none bibuke Imana igomba kutwibuka kandi Imana yumva gusenga igihe ntabwo ari iki ngiki Imana igomba gushingira itabara Kongo barahari abishingira itabara u Rwanda cyangwa se Afrika muri rusange nabo barahari abo rero bagiye gutuma Imana ikora imirimo n'ibitangaza timugira ubwo haleluya ariko kandi mukomeze gusenga mukomeze kwegerana n'Imana timwirare mukomeze gukiranuka mukomeze kugaragaza imitima imbere y'Imana kandi kindi Imana ntabwo ikeneye abantu Imana ikeneye umuntu wowe wemeye kumvira ugaca bugufi biratuma Imana irokora abantu benshi barengera ndondasenga kugira ngo Imana ibumvira ari abantu bari mu gutaka cyane bari mu gusenga bagiye ku mavi bari kongera kwibutsa Imana zabi batakaje kugira ngo Imana yongere ibagarukeho kandi kubwo gutaka kwa Imana iri kukumva abari gusenga bari muri Amerika bari gusengera gakondo yabo igihugu cyabo ndagira ngo gusenga kwanyu kuri mu kugera ku Mana ntimucogore mukomeze musenge Imana yumvishwa ubwo gutaka kwanyu muri gutakishwa n'abari kubabazwa n'abari gupfa bigiye bitandukanye Imana ije kubarengera mu izina rya Yesu cyabaye cyo gihe cyo gusubizwa gakondo yanyu muri Kongo bo iki gihe ntabwo ni igihe cyo kugira ngo Imana yongere itwibutse icyo dusabwa kurusha icyo dushaka ndavuga bene wanyu babujijwe igihugu babujijwe uburenganzira mu gihugu cyabo bari kurwanya igihugu cyabo kugira ngo basubizwe uburenganzira bwabo hamwe no gusenga muri gusenga Imana yabaye cyagiye kugira ngo Imana hari uyu munsi none bibuke Imana igomba kutwibuka kandi Imana yumva gusenga igihe ntabwo ari iki ngiki ntabwo igihe ari iki ngiki bene data ahubwo igihe kindi kiri imbere nicyo kirimo gutabarwa ariko kino gihe turacyasabwa kugira ngo dusenge cyane ntabwo kino gihe ari cyo kugira ngo twegere muri iyo gakondo uvuze ahubwo ni igihe cyo gukaza amasengesho kugira ngo lasiko talibo lima kostegaye kuko n'abantu bamwe bayifuza ndetse bayikeneye hari igihe yazagerwamo n'abana babo ikagerwamo n'abandi ariko bo ntibayigeremo reka ko duteye ubwoba Yesu ubwoba ndababwira yuzi Imana hari abantu benshi bayishaka ndetse bakora ubushoboka bwose kugira ngo bayigeremo ariko bizabagora cyane hakurya zagendeye abayisiraheli barayirwanire ndetse barayifuza barayisengera bagera ku rwego rwo kwitakambira cyane ariko igihe kigeze bacika intege kubera abantu basenze bagacika intege bakavogera mu zaha bakareshwa n'izo kurya z'akanya gato bagasuzugura itegeko ry'Imana gakondo ntibazayigeramo ahubwo abana babo nibo bazayikandagira uyu munsi abakuru muri bo ntibazayigeraho uyu munsi turi kumva amakuru atandukanye y'abaturanyi bacu bo mu gihugu cya Kongo ari kuvuga ko hari intambara zigiye zitandukanye kandi ziri kureba abantu ndetse ziri guhitana n'abantu ese dushobora gusenga izi ntambara zigahagarara cyangwa zigacogora cyangwa gusenga kwacu kwakora iki muri iki gihe bimeze gutya
turasabwa gusenga twahurije hamwe, turasabwa gusenga twahurije hamwe, nidusenga twahurije hamwe bino bintu bizahagarara, kandi ikizabihagarika reka nkigutangariza nuko Yesu azagaruka. Yego, iminsi y'imperuka turimo itwemerera kuba muri izi ntambara. Si hano Kongo gusa, n'ahandi hagiye hatandukanye, imigabane y'Iburayi igiye itandukanye biriho, kubera ko nizo mu minsi y'imperuka, kandi bene nki bigomba kubaho, nta kindi twabinegosiyaho. Icyo dusabwa ni ukugira ngo dusenge umuntu wa Kristo utuye muri twebwe, kugira ngo ntahungabanywe n'ibiriho. twajyaga tubyumva hirya, tukumva ngo Uburusiya na Ukraine, tukumva ngo Abarabu n'abaki bose barimo bararwana, ariko uyu munsi bimeze nk'ibitwegereye, bimeze nk'ibiri hafi. Abahanuzi mwagiye mubihanura kenshi, mugenda mubivuga, ariko twe twumvaga ari ibintu bizaza kera, kuko ari ibintu Imana ivuga bikaba ari ibintu bizaza kera. Uyu munsi bimeze nk'ibyamaze gusatira nyirizina, kuko bari kuvuga ngo no mu Rwanda ngo hari ibisasu byagiye biterwa hano za Rubavu, ngo abantu batangiye guhungira mu Rwanda. Ese twitege iki? Twitege ko Imana iri buturengere nk'abanyarwanda, twitege ko Imana iri buduhagarareho, igihugu cyacu kaduhagaraho, cyangwa ibyaha abantu bavuze biri mu byakorewe mu Rwanda natwe bigiye gutuma bidutera ikibazo, bitume byatugeraho? Rero icyo nagutangariza nuko mu Rwanda kiri abakozi b'Imana, babe babiri babe batatu ariko barahari, babe batanu babe batandatu barahari. Muri abo ngaba niba Aburahamu yasabaga Isodomu n'Igomora barabura, ariko mu Rwanda barahari. Kuba bahari rero Imana izatuma. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Daniel ndahari, hari n'abandi bagihari, ni bakeya ariko barahari, kubwabo bagihagaze mu muhamagaro neza. Imana yakomeje kuturengera, kandi na n'ubu izakomeza kuturengera. Muri Kongo nabo barahari, impamvu bibomboranya kuriya umugi wose ntukongoke, haracyahari abahanuzi, baracyahari. Abo ngabo rero barahari. Abimana igomba gushingira itabara Kongo barahari, abishingira itabara u Rwanda cyangwa se Afurika muri rusange nabo barahari. Abo rero bagiye gutuma Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Timugire ubwo. Haleluya. Ariko kandi mukomeze gusenga, mukomeze kwegerana n'Imana, timwirare, mukomeze gukiranuka, mukomeze kugaragaza imitima imbere y'Imana. Kandi kindi Imana ntabwo ikeneye abantu, Imana ikeneye umuntu. Wowe wemeye kumvira ugaca bugufi, biratuma Imana irokora abantu benshi kuri iyi si. Reka tugushimire, urakoze cyane ku bisobanuro byiza uduhaye. No standibo kota la sala melometa costa pino sta landewa kostika shala la melimo taliba henote costa. Tangarize n'abantu bishimiye intambara, bishimiye ko ibintu zakomera, zadogera, bizagukomerana. Ariko abanyagihugu n'abantu batandukanye bembanze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, no ntago bizabageraho. Bizakugeraho ubikene ubihamagara, ariko utabihamagara bizamugeraho. Yaravuze ngo ni wokora neza uzemerwa, ariko nudakora neza ngizabizagera ku rugi rwawe, ngo kandi ntawe uzabitegeka ni wowe. Mugihe wananiwe kubitegeka ukaba uri mu matiku no gukirikika, akowe inkuru ni nziza. Abanyamakuru Imana izabaheza umugisha, ukabona abantu barimo kogeza intambara ngo oye no, izo ntaho bihuriye n'icyo Imana ishaka. Ni igihe cyo kugira ngo dutakambe, duhamagara Imana. Ni igihe cyo kugira ngo abahanuzi n'abasenga twikusanirize hamwe, duhamagara Imana, dutabaza abari i Rwanda, bari mu mahanga, dutabaza Imana, duce bugufi kugira ngo Imana igume gutatanya ibihaye bisatira umuntu wa Kristo. Yego, reka tugushime Daniel, urakoze cyane, kandi reka tuvuge ngo Imana iwe umugisha. Wowe wari uri kumwe natwe bana natwe muri cyo kiganiro kugira tugishoje, turi kumwe na Daniel niwe tugiye kuganira muri kano kanya, kandi reka tuvuge ngo Imana imukoreshe by'umutwe mu gihe nk'iki. Senga Imana ugende kumwe kuyibane kare. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu, urera kandi urasobanutse, uri umunyembaraga. Aka kanya kanona hangwino ubane natwe, kandi ukoriza ubutwari, gukomera kwe kugaragara, ibitangaza n'imirimo bigaragara, gukiza kwe kugaragare kubw'ijambo ryawe. Itubature tumenye ukuri, kandi kuno kuri gutume twinjira mu yambiyase yawe. Imana ishimwe kugiye kubana natwe mu kanya nkaka. Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mu kivandimwe nk'uko nabikoze, ndabakunda cyane. Ubutumwa nzanye nubwo kukumenyesha iminsi igeze, kugira ngo utaguma kwirana.
ndagira ngo sintinde soma ijambo rikubiyemo message riri muri Matayo. Turasoma muri Matayo. Yego. Tusome neno la Bwana Matayo. Neno ya Bwana Matayo. Tusome muri Matayo ku gice cyaho ni icya gatatu. Matayo ibice bitatu. Ku murongo wawo wa 9 ugere ku wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice bitatu umurongo wa 9 ndagira ku wa 10. Yego. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu. Timukagira ngo dufite Aburahamu. Niwe sogokuruza. Ngo niwe sogokuruza ngo yarangije byose. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura. Imana ubwayo yahindura abana. Yahindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Muri aya mabuye. Endelesha kusoma. Ndetse ubu intore zigezwe ku Imana yantumye ngo dore intore zigeze ku gishitsi y'ibiti. Iri ni neno la Bwana uku Yohana yabihanuye. Niko Imana yabishize ku mutima waje ngo mbibwire abari muri Amerika, abari i Rwanda, abari Afurika, abari i Burayi, abari mu kuvuga ngo isi iraryoshye. Imana yantumye ngo ubu none intorezo igeze ku bishitsi cyangwa se ishoka ya Bwana, ishoka y'Uwiteka igeze ku bishitsi by'ibiti zaze guca bugufi ngo zemere gutoha mu gihe cy'amazi. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza, igiti cyose cyaze kwera imbuto cyabaye mu isambu, igiti cyabaye mu isambu itoshye, ibindi biratoha ndicyato kiguma kwihumuriza cyangwa guto gica amazi ubutaka cyangwa guto. Ariko yantumye ngo kuko intorezo igeze kuri ibi biti ndetse kwibishitsi yavuze ngo ico giti cyanze kwera imbuto kigiye gucibwa kishugume mu muriro. Nuko bimeze. Soma muri Matayo nanone 5:25. Matayo 5:25. Undi mu gusenga sose. Wikiranure vuba. Wikiranure vuba nuko emera gukiranuka mwakinogiye cyano mukiri mu nzira. Emera gukiranuka none abigikunda ugitakambirwa ry'Imana rikamanuka ugisenga hakiri abahanuzi hakiri abasenga. Emera kwikiranura none mwene data, mwikiranure vuba. Ikiranure wowe ukurikira kuri ikiranure. Reka manyanga, reka kwihumuriza mu bidashoboka, ahubwo ikiranure vuba nukureka. Mwakinogiye ikiranure vuba. Wikiranure vuba nukurega hakiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza. Nutikiranura ukurega agiye kukwegereza intorezo. Nutikiranura ukurega agiye kukwegereza intorezo kubera ko wanze kwikiranura. Havuze ubutumwa buhanuzi bwaramanutse, amakuru aratambuka, ariko wanga kwikiranura ukomeza kongera icyaha ku kindi. Ariko ukurega abonye umutima wawe, abona ntaguhinduka kurimo, aravuze ngo nawe agiye kukwegereza intorezo. Umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe, akakutia ndani prison. Ikiranure. Nutikiranura ugiye kubura inzira. Nutikiranura ugiye kubura utakira. Nutikiranura ugiye gusenga ntibikundi. Nutikiranura ugiye gusaba imbabazi mu gihe kiri imbere ntibibe bigikunze. Ugiye gutaka. Ariko mana wakikiranuye mwene data, munyamafaranga we ikiranure. Yewe mutajiri kiranuka. Yewe mtu wa Bwana kiranuka. Tuwa ile musigo yako kiranuka. Yewe wizi Cyongereza kiranuka. Uvuga Igifaransa kiranuka. Uvuga Ikinyarwanda kiranuka. Umuswahili kiranuka. Nukurega Kristo ari kukubaza akanya yaguhaye igihe yanga kutembana aguha